They are all 14,000 learners in Kiharu, and we have been able to allocate 60 million Kenya shillings from CDF that specifically is going into revamping infrastructure in our day schools, building laboratories, and changing the face of our infrastructure. We have also allocated 10 million that is going towards revision books. Hata mimi nilisoma kwa mashida mingi. Ni ya kwamba hapa Kiharu siku ya leo, we have been able to launch another special thing in regards to what our parents pay. Because in all our day schools, today we have rolled out a program where parents will only be paying 1,000 shillings per term for their learners. And this money is covering many things. Other than the other school issues, this money will also cover meals in our schools. All our learners will get a chai ama kinywaji ya saa 4. They will all get lunch in school. And we have included Saturday in that program that our learners will always be partaking lunch in our schools. And in this program, we have also enriched the menu, that our learners will take rice 3 days and githeri 3 days instead ya ile githeri ya mfululizo ambayo wamekuwa wakizoea. Kwa hivyo nimetaka nitagazie wote ya kwamba sasa hapa Kiharu day school zetu wazazi watakuwa wanalipa 1,000 shillings per term, na pia wale ambao mko na relatives Kiharu najua mnatazama, na kama your sister got married here in Kiharu na wewe unakaa Kayole ama unakaa Laikipia ama unakaa pahali kwingineko, hii muradi sisi watu wa Kiharu hatujipendi. Hata wewe ukileta mtoto wako akae hapa Kiharu, akipata nafasi katika shule yeyote ya Kiharu ya day school, pia yeye atakuwa kwa hiyo murandi ya kulipa only 1,000 per term.